الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. خذ تعالى عز وجل بيجي دمها رمضان ده قرآن نازل بويا. رمضان مها قرآنية، رمضان مها رحم بركته شفقته. رمضان وقت قهات ودي تعالى عز وجل بيجي ده حقي بيمها مبارك ده دبي هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قرآن هداية مرشدة لتمام إنسانيته للناس. إنسان يقول دستيخو بابيجي قرآني كتناوي تنه. ودي تعالى عز وجل بيجي هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يجمع بلامس Kur'an'ı Ramazan ayında indirdi. Şehrul Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an. Sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleridir. Delilleri olarak Kur'an'ın kendisine indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta ve yolcu olursa tutmadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayı tamamlamanız ve hidayete ulaştırılmasına karşılık Allah yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. فَتَهَبَّ بِتَهْجِيزِ الْمَكَانِ فِي بَيْتِكَ وَفِي مَسْجِدٍ. Maha Ramazan-ı Guhat مروخ حاضر بكي دمالي دا ويا جامية دا. فإدخالك السرور على الفقراء من الأعمال المحبوبة. قومرو كيفا فقيرة بيني زكاة وفطر إخوة وصدقة إخوة بدي فقيرة محبوبة إلى الله. كي قو بخوازي إخوة تعالى جي حزبكي بل إن مجالستك للفقراء والمساكين دمها رمضان دا
مرو بيتر بدي فقير ومسكينة، وخدمتهم من أنفع ما يكون لترقيق القلب وإسالة دمعك وزيادة إيمانك. فتهب بتهجيز المكان. Ramazan ayı geldiği zaman insan evini veya mescidini temizlemesi, hazır hale getirmesi lazımdır. Ramazan'ın iklimi böyle bir iklimdir ki فَاِدْخَالُكَ السُّرُورَ عَلَى الْفُقَرَاءِ fakirlerin kalbine sevinci, sekineti ve sururu fakirlerle minel a'malil mahbubeti ilallah, Allah katında en sevimli olan fakir fukarayı gözetmemizdir. Bel inne mücaleseteke lil fukarai vel mesakin. Fakirlerle oturup kalkmak, hemhal olmak, hatırlarını sormak, hizmetlerinde bulunmak min enfa'i ma yekunu li terkiki kalbike, kalplerimizin yumuşaması bakımında ve isaleti dem'ike, gözlerimizin yaşarması bakımında ve ziyadeti imanike, imanımızın ziyade olması, kemale ermesi, fakir ve fukarayı gözetmemizdir. Kıymetli Müslümanlar, Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimuşşan'da Ramazan'ın bir hidayet kaynağı olduğunu, çünkü Kur'an ayı olduğunu belirtmektedir. Hadi Teala Azze ve Celle du Kur'an-ı Dibeci huden linnâs ve beyinâti minel huda vel furqan. Ramazan riya goçe cenneti bilet ilo zahf arzani ya cenneti haş deriye cenneti bekiriye قومرو خبك مستحق راضبون خدي تعالى عز وجل. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان. حمد جوي ربي را قو إيمان داما أن نعمتا مظن نعمتا إيمانية. وفرض علينا الصوم في رمضان. الحمد لله قو خدي تعالى عز وجل مها رمضان المفرسكر قالك إنسان بار ما بهدور رمضان قرت إيسال عمري ونجها وفات كرن رحمت كرن نجها أنا رمضاني خدي تعالى إكرام بمركر إكراما خدي تعالى لطفا خدي تعالى قرحي ما نستنت أم نمراندن بلا ندامة داقو أمها رمضان روجي بقرن لنيل الرضا والردوان. رازبونا خدي تعالى برازبونا مها رمضان ريا من الله الملك الديان. قو أم شاهدبوني بدن أن لا إله إلا الله. قو جب خدي تعالى بيب إله تنا وحده رب السماوات والأكوان العزيز الغفار. ربك ولويا تنيا بشريك بهبالا ربي سماوات ربي عظمان ربي عرضي ربي كائناتي. عزيز كس نكاري في
قوتا خودی تعالی دجوارا غفار گنهی عبدا عفو دکی منان منتا ويسر زعفيا أن منتا مظن قو أمكرنا إنسان أمكرنا مسلمان أم قرانج أهل روجي أهل الميجي Allah'a şükürler olsun ki o Rabbimiz bize büyük bir nimeti var. En'am aleyna. Allah'ın en büyük nimeti imandır. Ve farada aleyna savm ve bizi oruç ehli yaptı. Lineyli الرضا والرضوان. Ramazan'da oruç tutmak Allah'ın rızasını kazanmak demektir. Minallahil melikid deyyan. Bütün mülkiyetin yegane sahibi olan yüce Allah'tır. Şehadet ederiz ki ondan başka ilah yok. Vahdehu. Zatında ve sıfatından tektir. Rabbus semavati vel ekvan. Semavatın, yeryüzünün, kainatın yegane ilahıdır. El-azizul gaffarul mennan. Azizdir, güçlüdür, kuvvetlidir. Ona kimse edemez. Günahları bağışlayan El-Mennan, üstümüzden minneti olan, minnettarız Rabbimize. Bizi insan yarattı, Müslüman yarattı, Hazreti Muhammed'in ümmetinden yarattı, ehli namaz yarattı, ehli oruç yarattı. Bu büyük bir minnettir.